Hidden Arsenal opening. Si kar odpiri to sve. Box opening, bla bla bla. Bil pravno za peto gor. Zdaj že en prijon se temu tam. Ja. Čakaj, si sam secret pokaž. Sam ta zadnja karta. To je ta zadnja. Sam pokaž. Airbellum. To je to kupil. Unede na en kup. Pa smeti odmaknem stran. Ej, ukzal. Sem daj super. Vse omaknem stran smeti. To sem daj meš. Možda 50 evrov napad. Sigurno ne stres prš. Daj smeti, daj sem. Vre, enak moj. Ja, ja. Pa je bil primak. Flajem vedel. Daj smeti tja mečte eno pismo, kolikrat moraš povedati. Tvoj box. Ne, sam k... Ja se jemo vidno. Brijana. Bravo. A je Brijana kad ovo? Tu. A ga imaš zamenjati? A menaš? Tu. Bomo še videli. A menaš? Bomo še videli, kaj. Čak ti pomagal pa jaz kaj. Če imaš kar tega. Katastar. Može dobro. Jaz nič pametnega ne imam. Brijana, kam ti miraš, ja. Pa je njegov. Pa sta se že namila, da mi ga mina. Ja, Halo. Kaj je? Ej, odpiram box, idem na spiralo, no? Dogajaj. Hvala. Kaj? Pustili. Malo Tukaj, posnej. tukaj. Ajde, dio. Kurva, kako Tukaj ga daj. Pa voda. Dobro. Tukaj ga imaš. Ta gre. Brionak! Dobro, še enega. Aleluja, imam že dva. Stari, dober box. Evo, vidiš, šta je meni danes posebno. Flame virus. Ni to bilo. Vsi imel si jih predstavil. Mislim, tako povprečno. Boljši kakor od Jaše pa od Dragota. Torej, to lahko kar vzamem. A to je to? Dobro, cool. Ej, jaz sem